Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yatangaje ko afite gahunda ikomeye cyane yo kongera kwisubiza imijyi ibiri ikomeye yo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Akaba avuga ko afite gahunda ikomeye yo kuyisubiza vuba bidatinze. Ibi yabitangaje ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yagize ati nzigarurira iriya mijyi ibiri ikomeye iri mu maboko y'inyeshyamba zirwanya ubutegetsi bwacu. Amakuru aravuga ko Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yigambye ko yizeye ko mu minsi iri imbere ingabo z'igihugu cye zizongera kwigarurira ibice byose biri mu maboko y'imitwe irwanya ubutegetsi bwa Kinshasa harimo Goma na Bukavu. Yabivugiye i Houston muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki 17 Kamena 2026 nyuma y'umukino w'igikombe cy'isi cya 2026. Ikipe y'igihugu cye yari maje kunganyamo na Portugal igitego 1-1 mu ijoro ryakurikiyeho. Rero ku itariki 18 yagejeje ijambo ku banyekongo baba muri Amerika. Tshisekedi yavuze ko ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC zikomeze gutsinda ku rugamba kandi ko ziri kugenda zifata intera. Akaba avuga ko ziri kugenda zigarurira gake gake aho bambuwe n'umwanzi. Umwanzi avuga ni AFC M23. Yagize ati tugomba gushyigikira abakobwa n'abahungu ba Kongo bari kurwanira igihugu aho bari hose. Uyu munsi ingabo zacu ntizikorwaho ku rugamba, ziri kugenda zikandagira abanzi bacu. Tuzisubiza Igoma ndetse na Bukavu vuba. Ni ikibazo cy'igihe gusa kubera ko turi kujya imbere ku rugamba kandi neza. Yakomeje agira ati mfite ukwizera ko mu minsi iri imbere ibice byose biri mu maboko y'inyeshyamba bizaba byabohowe, abavandimwe bacu bishimye. Uyu munsi Igoma na Ibeni tuzongera guhura twese twubake igihugu. Abanzi bacu baraduteye ariko ubu twamaze gukanguka. Uyu mugabo yaboneyeho guhamagarira abanyekongo kunga ubumwe. Aburira abashobora gukoresha amacakubiri ashingiye ku moko cyangwa ku nyungu za politike mu guhungabanya igihugu. Ati banyekongo bagenzi banjye, nimwunge ubumwe, ntimwemere ko hagira ubabeshya ngo abatandukanye binyuze mu ivanguramoko cyangwa mu nyungu z'abagambanye. Mu ijambo rye Tshisekedi yanagarutse ku mateka ya politike ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yibutsa iyicwa rya Perezida Laurent Désiré Kabila, anashinja abo yise abanyamahanga kwivanga mu bibazo bya Kongo. Yanavuze ko nyuma y'urupfu rwa Laurent Désiré Kabila hari abantu bashatse gutegeka Repubulika Demokarasi ya Kongo bagashyira ku butegetsi uwo yise imbwa. Ashimangira ko igihugu kigomba gukomeza kurinda ubusugire bwacyo. Aya magambo ya Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi, umuyobozi w'ihuriro rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo AFC M23, Corneille Nangaa, yagize icyo yavugaho. Yavuze ko batazihanganira ibitero bigabwa na FARDC ku bice bagenzura. Corneille Nangaa yagejeje ubutumwa ku banyamakuru bari bitabiriye ikiganiro cyabaye ku itariki 18 Kamena 2026 nyuma yaho Felix Tshisekedi wa Repubulika Demokarasi ya Kongo atangaje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko ingabo ze zizigarurira imijyi ya Bukavu ndetse na Goma. Perezida Tshisekedi yatanze ubu butumwa nyuma yo kureba umukino w'igikombe cy'isi cyahuje Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cya Portugal, birangira banganyije igitego 1-1. Nyuma y'uyu mukino rero Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo yatangaje amagambo akomeye avuga ko azongera kwisubiza umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu. Nangaa mu kumusubiza yabwiye abanyamakuru ko Tshisekedi yatangaje intambara muri Houston mu gihe gahunda z'ubuhuza zikomeje kandi AFC M23 na Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo byaragiranye amasezerano yo guhagarika imirwano bifashijwemo na Katari ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bwana Nangaa akomeza agira ati Tshisekedi yadushojeho intambara kandi nadutera tuzirwanaho.
Tshisekedi yemeza ko ingabo ze ziri gusya umwanzi. Anavuga ko yiteguye gufata vuba imijyi itekanye ya Goma ndetse na Bukavu. Ni ijambo ritihanganirwa kandi rishoza intambara, rigaragaza ku mugaragaro amahitamo ya gisirikare aturuka ku rwego rwo hejuru rwa leta, risubiza inyuma ibiganiro by'amahoro bikomeje n'umuhate w'ubuhuza. Uyu munyapolitike yatangaje ko mu gihe leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itangaza amagambo nk'aya ngaya ku mugaragaro ko ishaka intambara, nta yandi mahitamo AFC M23 ifite keretse kwirwanaho kugira ngo isenye ikibi cyatangajwe na Perezida Tshisekedi.